Uživajte u rubrici Ručak za sutra s Podravkom. Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Ručak za sutra s Podravkom. Kuhinja je prostor, a kuhanje je umjetnost u kojoj uvijek imate što naučiti. Zato ću vam danas pripremiti toplu salatu sa mljevenim mesom koju sam ja naučio raditi od svoje supruge. Za početak idemo sa tavom. Naravno, treba je zagrijati. Malo maslinovog ulja. Evo ovako. I odmah idemo sa mesom. Meso ovako fino usitnite i raščivite po tavi i pustite da se ispeče dok ne dobije onako finu karamel boju. Dok se meso peče, pripremite povrće. Češnjak je kod mene skoro neizostavan u svakom jelu. Meso povremeno promiješajte ovako da se usitni skroz, da dobijete male komadiće jer ćemo ga kasnije servirati u listove salate. Malo promiješajte ovako. Super. Kao i svaka pozicija mesa, mljeveno meso također pušta svoju tekućinu. Reducirat ćemo je, pustiti da se meso karamelizira, dobije onako finu karamel boju, izvaditi van i onda nastaviti dalje s povrćem. Evo ja ću naribati sve na dasku. Korijen celera. Pri tome naravno paziti na meso. Evo ga. Fina karamel boja. Idemo vani s njim. Na istu tavu ponovo malo masnoće. I odmah idemo sa češnjakom. Hop. Odmah dodajte naribani korijen celera. I pripremite papriku. Papriku narežite ovako na sitne kockice. Čim ste narezali, dodajte unutra. Neposredno prije nego što vratite meso, dodajte malo ulja, da dobijete još na sočnosti cijelog umaka, nadjeva, kako god želite. To ćemo ovako. Ponovo sve izmiješajte. Dodajte papar. I naravno jednu žlicu vegete. Ponovo malo miješanja. I vaš nadjev je spreman za svega par minuta. Evo ga, super. I za sam kraj naribajte koricu limete i dodajte njen sok. Mojito. Nemojte pokušavati cijediti sok od limete rukom jer se jako teško cijedi. Radije to pripremite prije. Super se osjeća ovaj miris limete. Vatru možete ugasiti i pripremiti preljev od mente. Evo je. Naberete ovako svježe mente. Nekoliko listića. Usitnite ih skroz. Menta će u ovom jelu u potpunosti dominirati i to je ono baš što želim postići sa njom. Maslinovo ulje. Aceto balsamico. I za kraj menta. Sve skupa dobro promiješajte. Vaš umak je spreman, tako je bogat i prepun mirisa. Na samom kraju ogulite krastavac svježan. Njega čak i ne morate oguliti do kraja, možete ostaviti ovako ove dijelove
puno će atraktivnije izgledati u samoj salati. Krajeve obrežite. I onda na sitne kockice narežite krasace. Još samo par rezova i vaša salata je spremna. Ovo će super izgledati sve skupa kad se pomiješa. Evo. A vi idite po tanjur jer je vrijeme za serviranje. Za pola sata imate super salatu koju možete poslužiti kao glavno jelo, kao predjelo, kako god vam srce želi. Evo još malo. I za kraj prženi pinjoli. Ako volite, možete ih s kaši, ali ja preferiram ovako cijeli. Još malo umaka. I imate super atraktivno jelo. Ja bih stvarno volio da možete osjetiti sve ove mirise koji se šire našom kuhinjom. Čista petica. Dragi gledatelji, do sljedećeg puta želim vam dobar tek. Za salatu s mljevenim mesom koristio sam 5 žlica maslinovog ulja, 400 g mljevenog junećeg i svinjskog mesa, 4 češnja češnjaka, 150 g korijena celera, 200 g crvene paprike, 1 limetu, 2 svježa krastavca, 10 g prženih pinjola, 1 glavicu zelene salate, sol, papar i 1 žlicu vegete. A za umak sam koristio 100 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 50 ml ačeta balzamika, 6 listova mente. Uživajte u rubrici Ručak za sutra s Podravkom.